qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muda-mudi dini zaman bukan tak pandai pengetahuan. Jadi apa lain? Kalau aing apa? Da korang begat dia something sepeci we. Oh lah, santri jeung aing mah. Cat, Sehat, alhamdulillah. mari tuh betah tuh dia. Betah aing di ditu alhamdulillah. Ajak-ajak aing yo ih. Atuh ayo, dia bisa ngaji bete. Hah? Bisa ngaji henteu dia. Bisa setik mah. Bisanya. Atuh geus kayak ngilu jeung aing boga ongkosna teu. Itu aing. Ih, dia mah. Tuh bebe jalan karena kolot dia. Bejak banget. Roteng gitu bukan duit. Dia mah jelemana. Boga duit. Atuh aing ge do. Setik saeutik aing ge. Kayak kapan lu dia botak dong nu kulu ih. Oh, aing nyukur bayar 2.000 dibotakan. Usaha dicukurna. Tukang cukur. Lu botak. Murah 2.000 dibotakan dia mah sakitu mah. Mau. Geus saya urang ulin be. Ayo. La 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 la. Kenalan saprol, tuan jelema sedeng. Itu buku sedeng bae. Ih, Ya itu paru bocil bagi sedan. datang-datang jang yuk deui. Ih, Langsung bae kesel prol dia mah. geus langsung bae sih. Ih, 11. Ini kenalan surangan bae. atuh mah keur diuk bae. Sabari ieu. Terus beli kopian diuk mah. Bapak ngopi bae bosan. Nikmat ya sapan. Bosan apa tuh buka duit. Bosan. Kopi mah ngebrak, Bro. Buak bae Iya. dah. Yang berat gelas Ini naon? Di mah bae. Ulin ka main tadi main baturan sorangan bae. Udah WA telepon naon gitu. Dung zaman ieu bae. HP-na lobet. Ih, makanya tuh main HP ieu. Atuh cas lah. Gua keur ih. Jelas. Itu tadi kan kamarana anjing. Duaan bae. Biasa bae lintang lantung, Bro. Ih. Panggi dia teh jelas nyanyi parugu. Lah ieu ngai. Tuan jelema sedeng we. Oh, Ayo, Oh. kemana talah, Bro? belum mau lihat. Kemana? Belum pakan be urang kemana lah. Saya yuk. Pokoknya mikir jeung ayo. Kita terus lain di mah. Atuh lah. Pagawean. Oke amat lemurnya. Mau. Oh. Wih, Woi, oh plet cager plet. alhamdulillah awak mah cager ngan kantong cager ge. Pong. Ini kumaha cager? Cager aing lumayan awak mah. Kebalik baju jadi kobong ya? Atuh kumaha dia mah ngaji pere aing balik bae lah. Kan asli da korang mah pet palung we. Oh. Kenapa jing? Yang gue pakai kibah aing mah. Aing trok dulu dia jing gerak ieu doang. Biasa bae aing. Ulah pilih dia mah delu. Ih, Kayak hari delu saha plet. eta si botak delu arana. Oh, Oh, delu eta. Julia kemana Alfred? Ngukur marahnya aing dia mah. Oh, hari bisa si juga. Julia saha dia aing mah teu nyaho. Dia teh nyaho kitu. Teu nyaho aing mah. Kabu aing eta. Dan lu koreng mau buka bogonya. Mau kori. Oh lah aing mah teu jadi jomblo sabun deui kori mah pong. Kumaha ka bogona montok. Biasa bae sih. Lumayan lah. Oh, hari jana ka mana plet? Ulin aing ngomong mah. Ngilu aing ayo. Mau ilu teh kami. Mana ngilu Ji? Sekolah dari mah bocil. Ayo jing Sekolah Ngilu. Sudah itu beduan Amat eta. plet dia ih. Itu gua pengen ngulin bocil mah itu. Plet. Ngilu plet. Ngilu. Gua Ngilu plet. gua pengen. Plet. Nah itu gue. Ngilu plet. Enggak. Ih, Ngap. plet amat. Pelit Mana dia? di beyok. Ngopi naon goeng. Balik ke dia. Buat duit buat. Ya tuh buka bae jing. Dia buat duit tuh. Itu
Ih, dong tuh duit hirup aja kotok mau duit mah. Dia apa ya? Eta buk teh mau hideungan gitu Pak. Hal kagak yuk keren. Dong lah, bet. Padahal dia gitu rintik we. Ih, Kumaha? Woi, Ieu kira dia pom gini eta. botak nih dia. tot jadi masih apung nih. Mak cager dari ya. Nah, ini cager pong alhamdulillah ya. Kumaha dia? Cager. Cager aing ge awak mah. Manis ini balik dia pong. Tuh geus lah aing mah. Cuma jama konde aing yang ngaji pere aing balik beda mah. Udah amat ngobong-ngobong amat nyelot. Oh. Tadi mah nak di Naon? imah nak kencun-kencunan cek siksa bae ke orang Ciapong. Cedan-cedan. Uncang-uncang itu maksudna, uncang-uncang. Oh. Lah, bari magaganya si konde bukna beuh. Satu gandah lah. Keren ho. Dong manuk lakbet tuh pong dia mah. Rio, pong. Dong non yuk. Oh, ima buukna ih. Ih. Dong bihun. Kalau bisa diberi manjak asap bukna ge. Oh, bener. Oh, jing ih. Tinggal Libang gitu, libang. Ngan botak orang aing yo. Naon botak gitu dong bola. Nongkrong bek gimana kopina? Beli gitu pong dia nggak balik kobong meureun aya. Jadi Yo. bawa kok aing. Jauh jing gitu. Dia botak ngono bae. Mae, duit aing. Bulu dong renuk dulunya. Oh, ih. Oh, pong bener dong renuk. Asal we ngomong dia. Man, pong. Ayo, orang ulin. Ih, tepung gua dia deh lu. Kemana tah? Dari bosan dari we. Kamu saya konde. Oh, udah. Tot, kemana sih kamu ya? Nah, aku pong kemana? Biasanya punya ulang batu luan. Oh, kuriang gitu mana yang kering? Kucing. Nyawan. Kamari doang terus gering. Oh sih. Mana tahu kan? Yuk. Iki di bae. Kopi eueuh. Dia yang lihat mulai. Duit teboga non teboga. Dia ulin dong kotok semua duit. Ih, wajib. Tumben dia. Apa dia? Ini sapro tumben. Mana diajak we, sorangan deh mah. Terus di mana, Pak? Biasa lah tas pukul kan. Butuh teman di bawah aja. Tadi. Gue marahan yang lain, Prol. Alhamdulillah. Kan gitu amat dia. Wajib prol dia. Hang kumaha deui. Dukung naon dia mah. Alasan dah sesoranganan bae. Oh, gua mah kemarahan aing. Atuh marahna kunaon aya perjawabna lah pasti nama. Gara-gara kamari teh dua boting ngalaga aing. Parah dia mah. Rumah aku kan dari jam sabun mau kabur. Weh, barangan bae jeung dia. Pakai makalung gagak. Mau sabun bae, itu aing mah diam moron. Oh, nya. Weh, Prol. Tah, aku atuh pulungan dia. Ih, naon? Aku naon? Oh ya, bener. Oh. Kan kemarin dia dari tukang rongsokan. Ngasih doang. Sampai. Variasi. Atau Nah, oke, lumayan itu. Bawa batu. Lumayan prol. Tuang kori mau diteng. nasa kilo sama dia. Oh, nggak jual seberak 10 kilo gitu dia. Gua ngajol 20 kilo. Dari dia diolah yang baru dia. Udah aku mah aja yang mentek. Kemarin. Abe. Geus di kilo mun ku dia di deuleu. Nah, jual sama batu kabeh ngomong dia. Jelas ngomong. Jadi kemana dia? Ulin we. Ulin tiran teu paru. Daripada dia mah kasal plet lah. Separuh gua amat tinggal dia mah. Di celana dia takos jebrak itu. Jebrak. Bagus. Buka bajing ini udah didatakan. Dong, apa gading? Ulah museram. Oh gitu. Ya mah. Selain kali lah. Mana sih? Lu tinggal dari yang hulap. Kali sih. Pada mau Julia dia. Hulap kan? Itu Las. Dompet. Ini gimana na obat turun paneanan jelema ya. Bang setengah depet lah. Gue ada, boy. Orang diuk bae. Kong studio naheun. Dan berangkat di Pong. Hah? Enak berangkat di Endek aing. Ira. Oke.
Kiranya seminggu doang di imah ge palingan. Seminggu doang, satu dong amat Ji. Oh dia mah ulah beul-beul. Geus semangat beo Mas Oh. Antrena. Doakeun be aing. Siap. Kang lancar ngobongna. Oh, Kang telepon betah. juga. Woi, Woi, lu ieu mah apong lain? Oh, apong. Weh, ieu mah anak santri waria. cager deh yuk. Cager lah. Ya adi mah jeung dia. Aya aing kekarek Duduk, balik duduk, dah mah. Oh, mah aman. Alhamdulillah, cager awak mah betah. Oh, lah betah dia. Jadi ustad dia mah dia. Oh. Oh, doakeun be doakeun. Doa pada Dia mau ke baju ieu ruyuk ganti-ganti ih. mah aing dia, naon dia. Pada dia. Wah, apek ih. Mana dia? Bau ieu, non? Ngaran teh Hendrin Pare teh. Oh, Asal Hendring doang dia main. Nah, saya tang ajakan ka dia dia mah. Kesulin kami. Ulin. simpan dulu ya. Tah, ayunan-ayunan dinya. Ih, Ayunan kos dak lemet dia mah. pare dia je panas. Basuh ruyuk. Ih, teka dulu. Basuh kumaha ae dia mah. Ih. Aing geus mending ngulin jeung aing. Ayo. Pada dia kan kangen dia. Oh, dia Apa main. aku budaknya? Geus. Geus tadi aing. Si Oplet, si Konde jeung si Cilot. Si Konde kuari mabukna gagah heh. Berem. Iya, langsung lepas. Oh, Ulin kemana, Jing? Mana bae. Pada di dia minjeng aing ayo. 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 Kangen aing ada dia. woi Ruyuk, Weh, naon ya, Met? hadiah. Dia kenalan dia. Diuk, hari eta saha kasep amat. Geus make samping. Kenalan dah. Kenalan, Met, kenalan. Jamet. Apong. Imah hidaman aing. Letik lu tinggi daman be dia. Oh, jing dia mah aja. Oh, Jing, Met. Ih, dia. Kasep jasa jing di pada si ieu botak. Oh sih. Ini nama Pos Cilok. Kelakut ya. Heeh, Kalau bahas itu bulik cilok. teh huluna. Oh. Ari yuk ade sare mod amat jak kumel kitu. Oh, dia mah. Sapong dia mah. Ya remod jing. Oh, geus nu teu urus saya, Pong. Oh, da mah. Ih. Ari Daden ka mana jing? Guling kami mah. Ulin. Oh. Jadi dia ya, Met, terangan. Wow, baturan. Kakak dia kemana? Batur dia di. Ngawur, Kemana kakak dia? aleueur kumaha? Hubungan mah. Saya tahu. Atuh dia mau mulai nu ngabaturan. Ya remod ih. Kumaha? Pada si ieu ge bakalan baturan kayak gede dulu tuh huluna botak kieu. Ayo lah, Aing mah. Saha? Itu siapa, Pong? Atuh heuh gedena mah moal kan? Oh, goreng nyonya. Heeh. Pas mukri. Kok ngukri? Oh. Ngukri. Mukri kan aja enggak ih. Ih, Musa kan kemana dia? Aing nu ka udah ditu ka lah. ditu. Hayu aing ge lu. Geus teh mulang ngilu ih, ya remod. Ih. Kene. Bae, Pong. Oh, bau menena mah ih. Oh, geus ya ulah. Geus aing balik. Tunggu Mandi sedikit itu, balik Met, ya. mandi. Tadi. Udah mah aing diajak lelungan. Dia mah asal baru. Buyur dia mah. Jangan lebih gak tua Aing. Dia mah tahunan ini ya, Lem. Ih. Ngebak kayak gitu dia. Yuk. Oh ya dulu nanti bocor. Bos buyur eta wah. Oke. Yo, cai leutik. Masuk ke abeh bae Aing. Ojek. Si kanan mal dah lu. Woi, Jamet. emang tadi katimu. Eta dia. Laki kasep jasa. Aji. Sahabat ini anak puan. Make peci. Heeh. Si Apong meureun lo. Oh, si Apong meureun. Kan katimu eta tadi. Heeh. Kasep jasa. Bogoh kitu. Heeh. Udah lemet-lemet nyawa kan punya. Masih ulah bogohan kemali. Itu memakai peci daripada dia bukna rintik. Emang ngomir Emang ngomir. Oh.
Raden ke mana Jing? Ulin. Kapan Jing ulin duaan bae? Kalau beren dia mah ho nyangan manuk. Oh, mana manuk jauh. Eta Bandungna bagus amat. Baru lah. Teh. Yang kena kado ai. Kado? Hah? Emang ulang tahun? Ente. Oh, diberi kado doang itu. Heeh. Oke, itu balik tak? Ini ikut ini yo. Itu. Ya. Kos buyur yang Ih, mana nama? tek lahuran yang nyapu. Oh, tek dulu, mana nama? Ih, Gitu. Oh, jai bae. hulu bae gede. Lupang dari buat dulu. Oh, dia mah ih. Itu jelas sih mah. Oh. Mancat dia. Hoi. Bisa mancat dia. Ih. Aku main itu orang. Wah, kena andar ya, Jing. Wih. Bang, wih. Wangi, cager nih. Teka ciri alhamdulillah. Bukan sahabat gitu. Bukan media. Ini. Oh, si Jamet tadi. Iya. Oh, iya. Kapan sarua bejing itunya? Oh, belong-belong. Kamu di remon. Nyaman deh, Bang. Ada kunaon deh lo. Ih, Tangan aja kos buyur. nah nolongan. Tangan aja koi. Blop Sahara yang ngolongan dia. amat. Tes dulu ngi, mana nama ngi? Udah kan dia, jangan cemburu ya. Ujing. Tapi ini kena. Ndong sukan. Jangan cemburu budak maduaan. Kayak ujing budak mah ulin susukan. Oh iya followan biasa idong udah kelmet ih. Sebalik orang lah. Followan ya. Udah nyurung kena aing ih. Bu, aing lain tuh. Setelah si dia ieu konde. Lain dia. Berkah. Baru. Ngebakpe di dinya pas buyur dari dia. Ya. Bener dia aji. Nah, suruh yuk kena dengan air. Dia mata tek ieu di Jepang tek udah deh. Oh, iya. Tinggal kahulu yuk. Dengan ieu naon dia teh suan apa? Ngapa? Aing lo toy. Ih. Gok. Ih, Begok dia udah diapong. Ih. Aing luan yang berat mah. Dong dari apa? Tah saya terkisi berentah. Oh, murun deh lu. Eh, Nih kemana dia? Balik, Eng. Ih, Aing balik kita di sana. awas tadi nyoba dia olah. Woi. Ih,